Alright, ngiyakela wena ongizwayo usondele eduze. Ngiyakela wena ongizwayo usondele eduze. Siyazulele kaNkulunkulu manje. Ngiyakela usondele eduze. Sizowamkela the bishop ekameni lika Jesu ibambe mfowethu. Jesus. Sizowamkela the bishop ekameni lika Jesu. Ngaphambili ngifuna usondele wena okude. Sondela njengamanje, kushubile njengamanje. Iyona nto esizele lapha kule ndawo le. Ngiyacela simamukele ngenhlobo enkulu. Okwazi ukulilizela lilizele. Okwazi ukushaya ikhwela shaya ikhwela. Hayi bafowethu asenze umsindo omkhulu. Hallelujah. Bafowethu ngiyacela asenze umsindo omkhulu. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Ake ngizwe hallelujah kwi-open air. Ngizwe ameni. Ngizwe amakhwela ngizwe umsindo. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. I started to i-5-fold ministry yonke ekhona befundisi nabo bonke abakhona egameni lika Jesu Kristu la kwi-open air la empangeni abefundisi abasuka empangeni yonkana kumabandla ahlukeneyo onke siyahlonipha ubuthathu bukaNkulunkulu God the Father, the Son and the Holy Spirit. uNkulunkulu engumthathu emunye siyamhlonipha kakhulu nakule nkonzo ngoba siyamuzwa ukuthi ukhona uphakathi kwethu and kuyiqiniso ukuthi ngalesi sikhathi wonke umuntu ohamba kude nomuntu okwezinye zeindawo sizothi nangu Jesu othethelela izono zabantu ntambama kwisonto sizomemezela lokhu ukuthi alikho elinye igama elihle ngaphandle kwegama lika Jesu Kristu waseNazaretha kuthiwa-ke ngempela ngaphezulu kwamafu kwafunyanwa ngaphezulu la kuhamba khona indiza kwathiwa alikho ngempela igama elihle njengelakhe kwabuya kweziwe emhlabeni nakhona likho kwaziwa ngaphansi komhlaba nakhona likho uthi uDavide-ke umebhala kumahubo 139 uthi wena Jehova uyangazi uthi wena wazi konke kwami wazonga phakathi kwami wazi imicabango yami wazi izidlo zami wazi izwi lingakaphumi emlonyeni wami uthi uDavide-ke mangalisa ukwazi okunjalo uthi ngangibonga ukuthi ngazi nje ukuthi wena uyangazi bathi ngithanda le ndawo ethi ngiyawusuka ngiyephi Jehova emoyeni wakho na uthi mangithatha amaphiko ngigibela phezulu wena ukhona athi mangehla ngehlela emhlabeni nalapho ukhona athi mangithatha icansi lami ngilehlala endaweni yabafileyo nalapho Jehova ukhona uthi ngiyawubalekela ngisuke emoyeni wakho Jehova angizele izinto eziningi siyabonga kakhulu bonke abantu abakhona inkosi yemusa ayibabusise oh hallelujah Jesus sibonga kakhulu amandla ale open air but ke ukhona unomdayi bathi uGaliyoni hallelujah uzawusithatha siyezwini lenkosi Jesus namhlanje kule open air cela ukwethula umfundisi uMtambo okuyena ozosipha izwi namhlanje Jesus kule open air namandla angaka hallelujah umfundisi uMtambo uzobe ngahambi yedwa kodwa uzabahamba nopastor siphamandla ahlatshwayo le open air sizothi uJesu khona awabekho abantu la ekhaya sizothi uJesu uyizolo awabekho abantu sizothi uJehova uyizolo usozudideke uJesu uyena izolo uyena namhlanje uyena naphakade sizosho njalo woza nomdayi ngeshayela isandla umfundisi uMtambo after uGaliyoni uyobe sengena umfundisi uMtambo
bese kulandela ubaba Jesus. uPastor Sphamandla Hlatshwayo. Akashayela uJesu nje izandla phezu kwamakhanda. Akasimshayela uJesu izandla phezu kwamakhanda. Hallelujah. Akashayela uJesu izandla phezu kwamakhanda. Glory to Akashayela Jesus. uJesu izandla.